The RRRrakup con Sal-saluyot Ilocano Entertainment Show. Adun abalay tainap na pananmi nagkankantaan nakipaskuan mi kita na natata ket adda kami na umaymet pasangai adun a lugar tay income na panan ili ken baryo tay income nagkapuan kita ket income met ngarud nagtenga tuy balayo tatang ken nanan adun abalay tainap na pananmi nagkankantaan nakipaskuan mi ita na natata ket adda kami na umaymet pasangaili adun a lugar tay income na panan ili ken baryo tay income nagkapuan kita ket income met ngarut nagtengan tuy balayo tatang ken nanan Nagabalay at taeng niragsa taintay lagi pen na imbag nga oras
kem aldaw anak nuan sa guday. Tana isurat ken na iletra, na isalaysay iti santa a Biblia. Ti anak ti Diyos na ipasngay dito'y daga, umay magkipagbiag kada tayo amin a pinarswa. Nadanunanen aldaw ang agasat, naipasngayen ti berbo a Mesyas, ket ti lubong anyan nga nagragsa. Paskwayo amin gagayem ken kakabsat. Ari ti lubong naipasngay iti kulong, nanumuken inggit panglaw, nga intay pagwadan inaldaw-aldaw. Ti Paskwa iparik na tirik na panagiin ngayat awan kumat gumurgura. Intay nga dami nagragsa, liday ken ladingi intay iwagsa. Paskwa iparik na tirik na panagiin ngayat awan kumat gumurgura. Intay nga dami nagragsa, liday ken ladingi intay iwagsa. Isu in mayani kada kayo, umay kumablaaw, tanadayaw ang palayo. Sa mime ko na nga isarulo, Diyos si mangte naragsa a Paskwayo. Isut in mayani kada kayo, umay kumablaaw, tanadayaw ang palayo. Sa mimet ko na nga isarulo, Diyos si mangte naragsa a Paskwayo.
tengan bulan ti Disyembre nagpayduma unay nga ragsak mi rambakan tay isasangbay ti ari amang ispal ti amin nga umili nagpintasen dayjay a Christmas tree ken jay parol nga inkay investi tandat Paskwa anyan a ragsak mi adandaya pag nagkantami maladaga nga inkang patpatken kablaong mi inkay katimuden ipapuso ken inkay riknaen simbeng talna ken kapiat tayo amin. Nalday ti Paskwa no awan ka ket lumdaang to'y puso ken rikna sa miweng ti Paskwa awan ser-serbina nasnas ken paylat ka adam biyag kong dito'y denna no awan kanton no dumte ti Paskwa lakamek ton ladingit nagpaiduma nauray sa dinuman
malukag ka apili, kadagam tiga puna, rabii an nagasa, tiyempo niragragsa. Adayu, nga adayu, di income nagkaprapuan. Amyanan ti ili, bariyo man tapukaw. Nalinteg adalan, di kampay nasusurutan. Kapula ti pategyo, apo ahong malay. Numanpay, nurabi, jemput panadina na. Di na kumarebben, nana, amalukag ka. Malukag ka apili, kadagam tiga puna, rabii an nagasa, tiyempo niragragsa.
balay tay na turumi balay danana nga amamuni isungatan tay pakagulpian ni tay nawadwad na aginaldumi aginaldo 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 alana na mangbusbus kayo uray no sinsilyo no sa ngasudo uray no may maysa no papel de bangko daytoy balay tay na turumi balay danana nga amamuni isungatan tay pakagulpian ni tay nawadwad nga aginaldumi aginaldo 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 alana na mangbusbus kayo uray no sinsilyo no sa ngasudo uray no may maysa no papel de bangko o biyag to'y biyag ko o Merry Christmas tanggayan tada gito'y ragragsa guran-guray tanem ken lipat aging nayat na ubiyag daytoy biyag Merry Christmas Merry Christmas Pasko ang biyag ko kastamit kaniya samit daytoy ayan ayat ka pabarwenta ta dinteng ti Pasko Merry Christmas Merry Christmas Pasko ang biyag ko kastamit kaniya samit daytoy ayan ayat ka pabarwenta ta dinteng ti Pasko makapasakit itemisem anasampi tapnon ti Pasko naragsak taya pada-pada iwardas tay ti kapya apiten tay ket waya-waya anyan aragsak ko tada katoy arpad ko nga umayag lailo mangiparik nat arakop mo ita apaskwa anyan naragsak ko naragsak ka Paskwa yuken barwa tawen yu itang Paskwa di kaya kalidungit liklik ka makapasakit item isem anasangit tapnon ti Pasko naragsak taya pada-pada iwardas tay ti kapya apiten tay ket waya-waya piek basit pailay kut-kutak-kutak ay
tay mabalbalinin, alana na inkayruwarin, tay aginaldo niya manukin, at dakan dua asa nagsinsindakan tibunga, di dakan net makapagtena, nu awan na tayin kay papaskwa, ngem uray makunami daytoy, di met isuk tay mapatuloy, umanay met latagusgustuin, ngagtaot kaunggan talagin. At dakan dua asana nagsinsindakan tibunga, di dakan met makapagtena, nu awan na tayin kay papaskwa, ngem uray makunam daytoy, di met isu tay mapatuloy, umanay met latagusguswen, ngagtaot kaunggan kanakin. Paskuan, 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 when dumteng manen aldaw aka gasatan, intay nga't sarap wen ninyo, Jesus mangisalakan di tay agtagtag, kagayem ken kakabsan. Intay nga't padayawan lipaten tay tiguran-gura, agkikibintay mangkanta ti Paskuan. Paskuan, Paskuan rambakan tay, ti aldaw ti Paskuan. Paskuan, 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 when dumteng manen aldaw akaggasatan, intay nga't sarap wen ninyo, Jesus mangisalakan di tay agtagtag, kagayem ken kakabsan. Intay nga't padayawan lipaten tay tiguran-gura, agkikibintay mangkanta ti Paskuan. Paskuan, Paskuan rambakan tay, ti aldaw ti Paskuan. Wen umay manin ti Paskuan, wen dumteng manin panagkakapya, intay nga't agkay kaysa, amang sagrap anak ti Paskuan. Dumteng ti aldaw kagagasatan, panagtao Mesyes anadayaw, panangrambak aldaw karagsakan, ti tattao ti sangan lubunan, akay kaysatay amang idiri, anak ti Diyos umay manen, panagkakapiain na iten, sagot ti Diyos intay sagrapen. Paskuan,
managkakapya. Intay ngad agkay kaysa amang sagra anag ti Paskwa. Alakargador agkuti-kuti ka, di ka tumugaw ngem tumakter ka. Taalaem tay ited minana, nubasit ay agpanayin ka. Ngem oray makunami daytoy, di met isu tay mapatuloy. Umanay net latagos-goswen, ngagtaod kaunggan tanagem. Alakargador agkuti-kuti ka, di ka tumugaw ngem tumakder ka. Taalaem taited minana, nubasit ay agpanayon ka. Nubasit ay agpanayon ka. Nubasit ay agpanayon ka.